kani hai matam da national political party to oi ba ta ga di kamai to ba ko matam da ticket lawron dai de hona corruption system ya chobo mami ma tai ga ticket thang da ge da makta nei ba ki hai fa da ge da makta am khadang oi solution ba na traga platform am da la ba adu ha ga aduga yekse leba sida india da sokhala tiba sokhaparom da mangje tharne be state singa makoi ki state singa to karam da lenga ko na pali ha kanda national political party ne te oi le rame samna ha kanda example da min na gen ga lai ba won ba singa saki ni hai da ta aduga hoje ko corporation leader thambil mo fu ma da political party singa se mating leite ba de oi gani regional natraga national political party ki khena gi oi ba mo fu ma sida ina pichen ko ke kesana gani ha ma da national political party to oi ba ta ga di kamai to ba ko ma da ticket lawron dai de hona corruption system ya chobo mami ma tai ga ticket thang da ge da makta madura paisa khau tha the sakar shalun dai ma da kem to na parta pai da la ga parta thanna pa ha pa cha thi ba political party national leader mayam lo nei madu singugi bise mayam ko hanjana mo na da le ba ka wa pane adi ku na mami amma ta le na bi ta makta national political party da base ko kan le ga ko la sin la pa ga di ikoi le na mase he na sa ko problem da phagane hai wa fa ma ni ngachumi ngasi to ba national political party de leader cha laga delhi da ikoi minister se thado ni hai ga ba chi ba ma thok tri ba to ba de bo manipur people's party na parliament ma da indira gandhi university silong da sarane hai ma da matam du ki education minister wai ma na chinga ka da sa laga ikoi minister pham de ki loi thaduk chara ge hai ma da bill do post out ki bane ana si ki mani da ka ka ne ti da ma ta ma sa thamba du cha ja da bane aduna la chini ko pham di ngasi ki bill se leba si ki ji ko le issue sing waroi sin ba si puro be da bakte amna tam maru e bill amani aduna bill se house ki member ko ni ma support ro kan da leba si ki ai fa na ba ki tum cha ki ai fa na ba ta pass ho yo hai na ai thank you